Yai school da achadok sek tabu da RPF PL ki sergeant major ma yawn lu basi ki kadar ahum Imphal West Police na fare Assam Assembly Mikhal Gidamak Modi na BJP campaign tabu haukre angang oiring at Assam sa yola ki babaram na status tiga top Maria malay na hai na su fongdokre Amasung taruk suba annual journalist sports meet cricket tournament ki final da Impact TV Sangai Express ki kuta mighty hore Mayam Kurumzari Adom Yang Bidabas Impact News ni ay Okram Somendro na Jipungja sa Pabugi Maroy Pausing Miyam the Pijari People's Liberation Army Revolutionary People's Front ki Sergeant Major Mayaw na lupas ki kadar ahum Imphal West ki Police na fare Impact News na fang pau da akadar ahum masingarang nung til Yes School da Laiba Krishna Premi Oil Pamanakta Imphal West Police na achat awoksing sek tawbu da phabani hari farba PLA gi Medical Department gi Surgeon Major adudi Brahmapur Baigapati lekai dagi adhikari mayum Samakanta Sharma alias Solo sahi yangkai apopo ibotom bini loinana keder ani aduna Moirangkhom Bokul Makhong dagi Basaspati mayum Sivananda Sharma sahi yangkai apoko homendrom sung singjamai Baigapati lekai dagi keder mayum Sanjoy alias Pandum sahi kuntra manga apopo Indra Kumar ni hari Faraba Kadar Singh adu dagi mobile phone pangni hai na palli loinana Imphal Police Station da thamduna makha tabawang bahong sathari hari Nupi ama world is yours haina khangnaba nisa wana seasonaba drug makhal lama asigi capsule kaya ga loinana fare hari Impact News na phangba pawda nupi asingarang numit matung Pung Taranito Makai Tab Matamda Moregi Kuding Tabi the Lebaranito sub Assam Rifles ki Kangbu Amana Fa Kibane Farabanupi to the Tabal District Manung Chana Leba Lang Tabal Dagi M Bori Devi say Kuntra Mari Apopo Lake Hidra Sau Bunihari Bori Devi as a part of Matung More Police Station da Sinakrehari Langol sing sang sing mayrong amadilwang samung ki taina fam mafam sing da angarang lang may sakre adubu amang atakya thoklum gadabadu fire brigade na matam sana kalhore hari ngarang nung telpung mari adwai dagi lamay sak bahawraki adubu forest department ki miyoy sing madilekay ki miyoy sing na mutalaba matungda amuk numidang ki matam na may saw na salakpadagi fire tender sing season adu may sandora kadabadagi kan mangam ki bani hari Thangting subdivision bukang by the Hongkin and State Cabinet and Laukiba Waripu, Yaning the Ofong Doctona, Kausabung Subdivision Demand Committee in Lakliba Mars Kitang Kuntaret King Nong Yadagi, Surachanpur District Amatidim Rota Ban Tauragan Hari, Haukiba February Gitarada, State Cabinet discuss State Cabinet ki discussion na Thangting subdivision as a Kang by subdivision Hainmaming Onan no Warip Kibane. Loina Kausabung Subdivision Demand Committee State Cabinet ki decision asibu yaning da Ufong Doctor subdivision asi Kausabung da honglak na batongan tuan mukhong sanction dur laki bani kauriba banasida Manipuri gi miyam na saugat piyo haina Kausabung Subdivision Demand Committee na phongdorakli Yaksang manung da thoaning de bathodok thokta na Imphal West amasung Imphal East ki district police singna housing power satharak drive ta motor vehicles ek thugai bumi kaya ma fine tian gre Niom indana agari thobo mioi listing ani sani tarama thoi mukta gi lupa lak ani ga listing humpu ma thoi satret lom khongat pangam krehana senior police official amana phongdokre ngasi yausang mari lena marini sanchin kibaga loina hauji su police na drive zathaba leptri panba yai laibakti ba thodok tangarang mioi ani sikre loina chama mukna lambi gi accident singda sok tuna tongan ma laing sang singda laikat nari police ki manpower wat patigi thodok ase Pana Pazin and a Bahon of Su Laxin Mangam Dabanihana, source them and Heidi. Nasi Yausang Kumagin Marini Sansin Kibagal and Numidang Matamda, Lekai the Yausang Tabal Akan Mamong the Sonari. In Falgimaru, Lambiam the Akoi with the Ladeba Lambi Sing Tabal Gidamak Tingzinduna, Tabal Sinaki. Kaisam thong Sagolban Uripok na singba men rota lambi tangkai thingjinguna thabal honakre
Matang aswaida break amalok jage Manipur amadi malem gi tongan tongan I pau single loina na aikoi break ta gyamna thuna hanjarake impact news bu mijeng ta duna lebiyo. Manipur ki ahan heart surgeon Dr. KSS Kala Singh MS MCH FICS FAICH nalayang jari adom na bypass surgery valve surgery ASD surgery PDA surgery amasung VSD surgery tawgada balayraga di Sky Hospital da ningthau ka bayam sa kaisa madi irai numit ki OPD matam pung 13 dagi ama fawbada layang jagani ningam hodana bamang na Sky Hospital gi reception da lakpiduna book tawbiho. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasimang unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Break matungda mayam bo mun taram na okchari loina na bulletin se gi makhatam pau miyam de pijari ngasi Assam gi tin sukia da Prime Minister Narendra Modi na rally ma loina na ma ki party gi se ministerial candidate Sarbanand Sonowal na mire oya do riba constituency ase da board ko gi thabak haukre Modi na ma ki sa yoling ai matamuning singla duna hai maduri mak na Mahaki angang oiringai punsida Assam gi sa yonduna matam lelakhi maramaduna sa marang kaina puthok state asiga mahaka top mari am lainai haina su fongdokhi bot khom ba hawrudun mak makha ta kibada mah gogoi ga mukna banate lairabgi mayok ta mukna bani hairi Youth Affairs and Sports ki Union Minister su oiriba Sarbanand Sonowal bu BJP na sasan amuk faw tawdribe state adugi tungi chief minister oina Modi na project tawri banba yai sahi humbutra mapan surba goi bu lamba pan naba sahi yankai humdo gi Sonowal bu BJP na thadogli amaram na Modi gi namini gi vote ko magi khongchara sida ready tariat amasu pangthokani hari pangthokudribe election asida Assembly constituency Sam Kuntaru ke manung constituency Mariputara Matoi the BJP na mirep thado kadori ningsing bayai English ngani taramari da pangtoki ba taramari suba Lok Sabha election da BJP na sitareta mai paki adu apun ba Assembly constituency ki tangkhai rom da BJP na delete tawduna satki amadi sa da kontra taret ki sang da vote fangduna Congress ta ki sa da taret hian vote fang kibani amarom da Assam da Chief Minister Tarun Gogoi na dusing oiduna Congress na sasan taramanga sahi taramanga Palak Krabani. Kerala Assembly election gidama candidate singi maming lauthok pada hanena Indian cricket team wi sanaroi oiramba S Sirisan ki ming yaurakle ngarang numidang BJP ki candidate yangkhai mathoi gi ming isu tawada Tiruvananthapuram seat gi candidate oina Sirisan ki ming lauthor pada yaurakhibani New Delhi the Labour Party ki headquarter da angarang numidang BJP Central Election Committee na mifam phamlaba matungda candidate singi maming finalize tawkhibani hari Lakadurba Megitang Taratarok Pangthokadurba single phase ki state assembly election asida puna member Sam Nifuna lamba tawnagadori Seraga sida election asigdamak nauna semkiba party NDA gi constituent ama odiba BDJS na candidate ko mapan gi ming release tawkre Set contract reta lamba tawudrub election asigidamak award pa candidate singi maming athu matamda lauthok lagani hari People's Democratic Party PDP ki chief ministerial candidate Mehboob Mufti na Jammu and Kashmir ki government na BJP ka puna sanminaragani hana ngasi lauthokre PDP amadi BJP na Jammu and Kashmir ki governor NN Borag unaduna wareba sigi matangda khananaina ki BJP ke senior lusing Nirmal Singh na fongdokibada wareba sigi matangda governor da ai base role pisin kremadi khongthang asida BJP na PDP bu amato oina saugat lihari Panba yabde Mehbooba Mufti na state asigi hanagi ihan hanba nupi chief minister oigadoribani wasak lobgi thoramda adu party ani asina khanarba matungda numi lepkani hari ningsingba yabde Mehbooba Mufti gi apokpa Mufti Muhammad Said na January gi tang 9 laikhidraba matungda state asida governors rule thamduna lakibani Mumbai terror attack senaba Pakistani American lalaupa David Coleman Hadley na maki statement NIA na lana record tawira hena angasi Mumbai gi court amada claim tawkre
जस GS Sanap की ममांग दंगसी अहानबु अना हेडलिन मसागी स्टेटमेंट पार मतुंगदा वाफम असी फोंदोखिबनी 26/11 मुंबई टेरर अटैक की ऑपरेटिव डेविड कोलमैन हेडली की मुंबई की सेशन कोर्ट हौजिक सथरिब वाहंग पाउंगी सेशन असिदा माकना हाइकिबा वहाई अदुमक NIA ना रिकॉर्ड तौबिद्रे लास्करी तोयबगी टॉप कमांडर जाकिर उर रहमान लागवीरा इंग्लिशिंग अनि तरुकता मुजामिल वाटपु माका सकंग माइखंग नान की लोइनना अक्षरधाम अमदी एसारत जहान प्रोजेक्ट मुजामिल वाटना हैंडल तौई है वफम हेडलिन NIA दा पाउदम की बने अदुबु कैदौनुंग लाखविना मुजामिल की ऑपरेशन सिंग फेल ओय है वफम दी हेडलिन फोंदो की है नसु क्लेम तौरी हेडलिन मखा तारदुना एसारत जहान केस की मतंग स्टेटमेंट पी की मदुबुसु NIA ना रिकॉर्ड तौबिरमदरे हैना फोंदो की हौखिब सहीदा नेपाल हाखिब तमथिरब युहान मियोय लिसिंग मापल्लोम सियन खरब मतुंगदा मालेमगी ख्वाइदगी अवांग सिंगदोल ओइरब माउंट एवरेस्ट अहोब क्या लैबत नतना मफम मयामद क्रेक चटलेहरी वाफम असे माउंट एवरेस्ट की मतोन फाव यौनरब लंबी सेमजिनबगी दायित्व पूरिब स्पेशलिस्ट टीम अमना फोंदोखिबने माउंटेनियरिंग एसोसिएशन नेपाल की चेयरमैन अंग सेरिंग सरपान फोंदोखिबदा हौखिब सही की अप्रैल की तांग कुनमंगादा तमथिना युवा हाखिबा मदि मे थाद आपसा सोकयारक थोखिब मरमना माउंट एवरेस्ट की मफम सिंगदा अमांगता थोअले लंबेल सेमजिननबगी दमक आईएसफोल डॉक्टर सिंह कन्न होनरी लंबेल असे सेमननब होनबद डॉक्टर तरामुक दरकार ओइबदा नतना एल्यूमिनियम लेदर सिंग इंस्टॉल तौब दरकार ओइ हैनसु मांगना फोंदोखि पनब याबदी नेपाल हौखिब सहीदा मैग्नीट्यूड मरीदगी मंगा फाउबगी अनिरक युवा हाख्रब मतुंगदा आफ्टर शोक सामरिग निफुरक थोकप लैख्रबने हौजिक सानबगी पाउदा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजून सिंदर पांगथोकलिब तरुक सुब एनुअल जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स मीटिंग असी सानकिबा क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल दा इम्पैक्ट टीवी संगाई एक्सप्रेस की खुता माइती हौरे ngasi nungtil luang pokpa cricket stadium की ग्राउंड सानकिबा मैच सिंग इम्पैक्ट टीवी ना इम्फाल टाइम्स पु माइती पीदुना सेमीफाइनल संगलकी सेमीफाइनल मैच द इम्पैक्ट टीवी ना पोंगना पम विकेट तरेता माइती पीरम की अदुमकफु फाइनल दा संगाई एक्सप्रेस की मकुत रन कुंथ्रादा माइती हौकी बने मंगारक सुबा कंगलैपाक स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सरुक मोइनंगसी थांग तागी तोंगन तोंगन इवेंट सिंग पांगथोकरे जूनियर गर्ल्स की फुनाबगी इवेंट सिंग दा पाहुलासी मदे HLT एना गोल अनि अनि लौब ngamkre अमरोमदा कंगलैपाक सैबी येंदमनबगी टूर्नामेंट ता NBKA नंबोल न विनर ओइख्रे लोइनना IWKK उचेकोना फर्स्ट रनर अप ताहौरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल से कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSA न सिंदुन सथरकपने खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सगोल मांग नौना सेंगटपा इरैम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अंगसी मणिपुर फिल्म की लमदा अमदी फुटबॉल की सकनाइरब सानरो क्यान सरुक यादुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स असिदा सानब हौखरे फ्रेंडली मैच ओइना ग्राउंड्स दा मनीवुड अमदी PYC सगोल मन सानब हौखी मदुदा मनीवुड PYC सगोल मनबु पांजल अनि सिनोदा माइतीब पीकी अनिसुब फ्रेंडली मैच तना नेरोका FC खुंद्राकपमना नेरोका FC ना खुंद्राकपम 11 पांजल अनि सिनोदा माइती पीकी इरेमे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स असी सानब हौबुगी थौरम अदुदा सरुक याकिब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर लोकेश्वर ना खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असी की मनुंग लैरिब मफम सिंगदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेमगतुना सानरो सिंग पुथोक होनगनी फोंदोकी नेशनल लेवल के कैरेक्टर दा अमतंग येंगना तौजबने अदर मतुंगदा हंदकी दिस हदी हनक सही द सोय संगारानी ग्राउंड सिगी हाइतारेने चप चप मागी स्टैंडर्ड दो अदुम चप चाना योलगा सेमनी हंदकी 2016 पुरा पुरी सिनरानी PYC ग्राउंड हाइजे खंगरिबा सगोमांग PYC ग्राउंड हाइ खंगरिसि सगोमांग हाइजे सुंग सोयन सिनरानी मतंग सोय द बुलेटिन से लोइसिनजद्रिंग मांगोइना मरुइब पाउसिंग अमुना बिजरी यास्कुल औसत अवक चेक तौबदा RPF PL सर्जन मेजर में याउन लुबस के कादर अहुम इम्फाल वेस्ट पुलिस ने फारे
Assam Assembly Mikhalgidamag Modi na BJP ki campaign to bahawkre angang oringa Assam ki sa yolakibag maramna state asigi top man lainga na si fogokre. Amasung taruk suba annual journalist sports meet cricket tournament ki final da Impact TV Sangai Express ki kutag mai thi hore.